سفيان الثوري رحمة الله تعالى لي بيتن دو بيجيتن او يكو هزرا ابي قبري هنيت كاتن او دي تسيجي وصا كاتن كواف قبري هني بيدا مير يكيش مير جد بحشتي بوي جبركو جي طرسيتن وديخو بو حاضر كاتن عمل صالح دي بو كاتن بالي با هر كسا جي غافل بيتن وجده حفرة من حفر النار اف قبري هني دي بيدا جالك اشتال جهنم بوي جبركو هزرا خوتي دانا كاتن روزه که روزا نگود یک کام بو بی قبری هنی چه حاضر کریه اره دی چه برس بید خودم تا بی قبری هنی دا اره دی بتنی از عملت خوبین من عمله که وصا کریه کواز اوی طاریا که هنی یا قبری خلاص ببم ایدی مع الاسف الشدید گلک اسمه صراحة هزرا بی قبری هنی ناکن هرگاه وکا بحثی من نیجی هاتا کرن امید محاولید که اینکو صعبت آمرنی بیتا گرتن و هر نهيت أفكر النخير بدن تهزرا قبري بكي خوب وحاضر كي زاني روجة كي لتكنت أبي قبري هنيدا ودي حسيبت قال تكن بجو سفيان الثوري رحمة الله تعالى اللي بتبيسن أجر تهزرا خد في قبري هنيدا بكي دي عملي بوكي دوكو بودا بيتا ميرجا كيس ميرجت بحشتي